Ćao ljudi, ovdje je Larkos i u ovoj epizodi ćemo pričati o jednoj igri za SNES. Zove se Cybernator. Cyber fucking Nator. Predobra igra. Nju je napravila marka Konami, moja najljubljivija marka. Zato što ovdje ne piše Konami, gore već piše Falcom, a na američkim disketama piše Konami. Negdje piše i na europskim verzijama, ali do sad sam vidio samo da piše Falcom. Za uvod ne moram puno njoj pričati. Već nadam se da ćete se i sami uvjeriti kako je samo dobra igra imenom Cybernator za Super Nintendo. Počinjemo sa prvom slikom. Kako li bi ovo zvučilo u stilu južnog vetra? Ma sve jedno, igramo igru Cybernator za Super Nintendo. Fenomenalna igra ljudi, sam početak je zadovoljavajući. Kakav intro. Ko bi rekao da ćemo ikad vidjeti u igri intro. Evo! Na početku bilo koje misije u ovoj igri imate obaveštenje na početku koje vam ukazuje na to da morate izvršiti ta naređenja koja su vam data i u ovoj prvoj stazi ćete odmah uništavati sve što se nalazi u vašem okruženju. Pored toga mislim, ako ne uništavate to, onda će vas uništiti, a to kao vi, heroj u ovoj igri, ne biste dozvolili. Naime, vi ste ovdje vojnik i kapetan vaš vam naređuje šta trebate raditi. Naime, ova igra se u Japanu ne zove Cybernator, već Assault, tačno ne znam kako beše još, ali uglavnom Cybernator mi je najšmikerasnije ime. Kao sam početak vidite, vi ste jedan robot, izgleda minijaturno, ali boga mi u suštini je to da ste vi čovjek u tom robotu i to 500 puta manje od samog robota. Možete primijetiti da odmah na samom početku stupa jedna prejaka muzika koja vam daje onaj osjećaj da idete napred i razbijate sve, pogotovo kada čujete sound efekte razbijanja, uništavanja, eksplozije. Ali ćutat ću i poslušajte, molim vas, muziku koja slijedi. Kako na ovakvu muziku ne stajati i ne ubijati sve okolo? Prosto vas tjera da idete napred, da sve uništavate, da čujete eksploziju sa svih strana i da vam da taj osjećaj da ste vi Rambo u ovoj igri. Ma kakav Rambo? Rambo ne može mašini ništa, mašina koja ga prati. On će možda, kao što sam već negdje čuo da je ovom najnovijim Rambom treba poginuti, tako, ali Cybernator, ovaj robot od raketa bilo koje dimenzije, nikad neće poginuti. Jer bi automatski to značilo da gubite život i da ste vi loš u igrici, tako. Međutim, naređenja ne moraju uvijek biti takva kakva jesu. Mogu se javiti usred igre i blokirati vas automatski, te vam dati do znanja da morate brzo intervenirati ukoliko želite da završite igru i da ne izgubite prvenstveno. Recimo u ovoj stazi ovdje morate spriječiti da ova mašina dospe na samom vrhu, jer ako dospije vi gubite i ona će doslovce doći u jednom drugom brodu koji će pobjeći i koji će uzeti tu mašinu za neke zločeste planove. Da li ste ikad sanjali da igrate jednu igru u kojoj je muzika zapanjujuća, grafika za 16 bita nevjerovatna i tako dobar gameplay? Pa boga mi, ovo je jedna od tih staza u kojoj ćete reći wow. Wow na sve. Ako se dobro sjećate, u prvoj stazi nije bilo bossa, ali je bilo sprečavanje od nekog velikog zločestog plana ili operacije. I to ste vi izvršili. Međutim, u drugoj stazi imate jednog velikog bossa, jednog velikog broda koji izlazi iz meteora.
I prosto morate voditi računa da ga ubijete što prije jer vas gađa jednim pratećim raketama, ali pored toga i pratećim meteoritima koji vas zasigurno mogu ubiti. Zato trebate što brže intervenirati. Međutim, kad bi ja igrao, ja ne bi sjedio ovdje, ja bi bio gore na jednoj podlozi koja je ravna i gađao bi ga non stopno. Sad ne znam koliko on nanosi njemu štetu, pošto se ne vidi ništa ovaj boss, ali sve u svemu ga, kako ja vidim, na onom malo ćošku dosta razbija. Zaista mi je žao ljudi što vam ne mogu pokazati cijelu igru, čak ovaj materijal od snesguide.com se našao na YouTube-u, a ostali videoklipovi su katastrofalni. Čak ima jedan od cijele igre, međutim to je sat i po vremena, tako da konekcija balkanska znate kako je i prosto ne mogu da skinem to, ali ću napraviti svoj walkthrough, odnosno gameplay cijele igre, pa možete vidjeti kakva je igra u cijelosti. I vjerujte mi, puno su ljepše staze koje slijede posle ove staze od prvih i prethodnih staza. Eto ljudi, vidjeli ste igru Cybernator za Super Nintendo. Od sada, iskreno, kad pogledam moju kolekciju, meni je od Super Nintendo najomiljenija ova igra. Od ovih koje ja imam. Doduše, tek će mi sad stići Ninja Coin 4 za SNES. On će mi biti najomiljenija, ali za sad je Cybernator meni predobra igra. Nadam se da ste uživali uz još jednu epizodu. U ovoj epizodi smo pričali o igri za Super Nintendo, Cybernator. Prijetno.